Evinin balkonundan narazılık şarlarını seslendirigen Axyar sakinine 1,5 yıl kasaba hapisi cezasını berdiler. Degenlerine göre 58 yaşındaki er adam Rusiyaga ve hükümetke karşı şarlarını seslendirigen ve hatta Ruslarının lideri Putinni yerinden devirmek için çağıruvda bulungan. İşgalci mahkeme bunu açıkça terrorizmni aklamak dep kabul etti. Kaydetmeli ki er adamны hain Aleksandr Talipov'nun idare etken Kırım çakıcıları içtimai kanalının şikayetine esaslanıp tuttular. Сақатлығы олған Кырым татар саяси мобюсы Ремзи Куртнезеровге evinin посағасына біле чықмаға ясақладылар. Ахмежетнің İşgalci Киев район mahkemesi onu 4 августқа қадар ev аписінде қалдырды. Bundan da gayrı İmaya'nın sözlerine göre iyulnun ortasında Куртнезеровны mecburi şekilde psikiyatrik ekspertiza için hastahanege yollayacaklar. Mabus karşı çıkmadı. Degenine göre onun fıkrı İşgalci mahkemenin kararına hiçbir şekilde tesir etmeyecek. Люди пожилого возраста, люди с тяжелыми заболеваниями должны быть освобождены по гуманитарным причинам, по гуманитарным мотивам. Над этим работает огромное количество людей сейчас. И, безусловно, необходимо следить за тем, как реализовывается их право на охрану здоровья и в условиях заключения, и даже под домашним арестом. Ремзи Куртнезеров сабық имам 2 группа сақатлығы бар, бейіні ире хасталығы бар, уч инсульт кечірді ве шекер хасталығы мевжуд. Бұларға бақмадан 5 мартта Рус көветчілері Жанкой жеварларындаки евіне тынтувнен басып кірді. Ремзи Куртнезеров ве о күн тұтылған 9 қырымлыны сөзде терроризмде ве Рус иқтидарны запт етмекте хабатладылар. Rus FSB'si ile işbirlik etmege reddetken 4 Kırımlıны 29 avgustga kadar hapishanede kaldırdılar. Rostov-na-Donunun Şimali Harbiy Mahkemesi Enver Krosh, Valentin Rinat Aliyev ve Edem Bekirov'nun FSB delillerini yok edecekleri, şartlarga ise zarar vereceklerine karar verdi. Bu haqda mobislerinin advokatı bildirdi. Kaydetkenine göre işgalci mahkeme beklenilgeni gibi İmaya'nın bütün esaslı delillerini reddetti. Защита и наши подзащитные неустанно твердят о том, что этому нет никаких доказательств. И единственная причина содержания их в следственном изоляторе на время судебного следствия – это то, что они отказались себя оговаривать, отказались оговаривать других и признавать эти просто нелепые обвинения в терроризме. Bu tizilgen esasız davanın diğer kurbanı Seyitegi Abozov ev hapisinde kaldı. Onu Enver Krosh'na, Valentin Miryanov'na, Rinat Aliyev'na ve Edem Bekirov'na Rus kuvvetçileri 2022 senesi Avgust ayında tuttu. O vakit işgalciler Ukrayna istihbaratı tarafından idare etilgen teröristik gruppanı dağıtkanlarını bildirdi. Gerçekte ise mabusler vatandaşlık jurnalistleri ola ve halkının milletinin geleceğini kaygırgan faallerdir. İşgalciler olarını 2015 senesi camide yapılgan gizli dinlevge esaslanıp terrorizm ve Rus iktidarını zapt etmekte xabatladı.